Dobrodošli na kanal Životna sila. Domaći dezodorans. Ovo je recept za domaći dezodorans koji ne sadrži štetne sastojke i koji možete koristiti bez bojazni. Sastojci: 3 kašike soda bikarbone, 3 kašike kokosovog ulja, 40 kapi eteričnog ulja po izboru. Priprema i upotreba. Sve sastojke sipajte u teglicu i dobro izmešajte. Nanesite malu količinu na čiste pazuhe. Pričekajte nekoliko minuta pre nego što se obučete. Po mogućnosti nanosite na pazuhe 2 puta dnevno. Čuvajte na hladnom mestu, najbolje u frižideru. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe.